Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Biravuga ko imirwano ikaze yabaye hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC zishyikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa Imahanga, umudugudu wo mu gace ka Butsike muri grupu y'amaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho aravuga ko ingabo za Leta zageze ahitwa Buhimba mu gace kegeranye na Warikare zigaba igitero ku bindiro bya Wazalendo Imahanga. Inkuru y'ikinyamakuru Lt.Col ivuga ko nyuma yo guhangana inyeshyamba za Wazalendo zavuye mu mudugudu w'Amahanga, abaturage bavuganye n'itangazamakuru muri ako gace batangaje ko inyeshyamba za M23 zasubiye mu ishyamba riri muri kaya gace ka Shefiriye Usobanyungu. Hagaragaye kandi guhunga ko abaturage b'imiryango myinshi yihutiye kuva Amahanga igahungira mu bihuru bihakikije. Nta kiruhande rwa M23 rwatangaje kuri aya makuru yo kwamburwa ibirindiro, ariko kandi igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC cyatangaje ko igitero cyayo cyageze ku ntego yo guhitana uwo umuvugizi wa M23 Lt.Col Willy Ngoma, uyu murwanyi wari wazengereje ingabo za Leta ya Kongo. Amakuru yamenyekanye nuko yiciwe mu gitero cya drone mu masaha ya saa 9 z'igitondo mu gace ka Rubaye muri teritwari ya Masisi kuwa kabiri. FARDC ku rukuta rwayo rwa X yemeje ko yiciye Lt.Col Willy Ngoma. Ubwo butumwa bugira buti ingabo za Kongo Kinshasa ziremeza ko Willy Ngoma yishwe mu gikorwa cya gisirikare cyagenze neza, ariko ubwo butumwa bwahise busibwa. Nubwo bimeze gutya, ariko Perezida Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika kuwa mbere yongeye gutangaza ko yahagaritse intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe imirwano ingabo z'iki gihugu zirwana muri nyeshyamba zo mutwe wa M23. Ubu bigaragara ko yahinduye isura. Trump mu ijambo ry'izwe State of the Union yagejeje ku banyamerika yavuze ko mu gihe gitamaze atangiye kuyobora kiriya gihugu yashoboye guhagarika intambara 8 zo hirya hino ku isi. Ni intambara yavuze ko zirimo Israel na Hamas, Israel na Iran, Pakistan n'Ubuhinde, y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, Thailand na Cambodia, Armenia na Azerbaijan, Misiri na Ethiopia, n'iya Serbia na Kosovo. Mu kuza k'umwaka ushize nibwo Perezida Donald Trump yabaye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'abaperezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Hagati aho ariko ibinyamakuru byagereje gusesengura igisobanuro cy'urupfu rwa Col Willy Ngoma mu ntambara ya M23 ihanganye n'ingabo za Leta ya Kongo Kinshasa. Ndarwanira ko Kongo iba nziza kurushaho ni kimwe mu bisubizo yahawe umunyamakuru wa BBC uheruka kuvugana n'uyu mugabo mu gukingo k'umwaka ushize ubwo yongeraga kumubaza impamvu we bwari mu ntambara. Igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC cyemeje ko cyakoze ibitero muri santere Rubaye muri sezo bw'iki gihugu kuwa kabiri kigahitana Willy Ngoma umuvugizi w'umutwe wa M23 nk'uko uyu munyamakuru wa BBC Kinshasa bisubiramo. Dusubiye inyuma mu gukingo kwa 2021 nyuma y'imyaka 8 M23 itavugwa, imirwano yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe umutwe wa M23 wongeye kwisuganya warwanaga na FARDC. Mbere y'icyo gihe sinayinzi Willy Ngoma kandi si abantu benshi nk'ubu bari bazira izina. Guhera 2022 nibwo Majoro Willy Ngoma umuvugizi wa M23 atangiye kumvikana henshi mu bitangazamakuru. Nk'akazi kanjye nk'umunyamakuru sinatinze kubona telefone ye. Benshi twaherukaga ya Colonel Jean Marie Vianney Kazarama uhoze n'umuvugizi wa M23 kugeza ineshejwe kandi gacikamo kabiri hari 2013. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC. Amaze kumenyekana Willy Ngoma yagiye yumvikana avuga ko yari muri M23 kuva 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UDPS ryashinzwe na Etienne Tshisekedi ubu rikuriwe n'umuhungu we Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mu myaka mike ishize yanyohereje amafoto ya kera anyereka ko yahoze ari mu rubyiruko rw'imbere mu ishyaka UDPS. Gusa BBC ntiyabaje kugenzura mu buryo bwizewe ibi yavugaga. Uyu ni umunyamakuru wa BBC ukibivuga. Bamwe mu b'imbere umutwe wa M23 uwaremeza ko Willy Ngoma yishwe arashwe mu gitero cya drone z'ingabo za FARDC mu gace ka Rubaye kuwa kabiri mu gicuku. Amakuru ataremezwa neza avuga ko bamwe mu bandi bakuriye umutwe bari kumwe nawe harimo abakomeretse. Umutwe wa M23 nturemeza ku mugaragaro urupfu rwa Willy Ngoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo ibirombe. Leta ya Kongo Kinshasa iherutse kwegura kompanyi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'abanyamerika. Gusa mu gitondo hagana saa 10 kuwa kabiri umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa kuri urwo rwa X avuga ko ibitero bya drone byarashe buhumyi agace ka Rubaye byica abasivile b'inzirakarengane, abyita icyaha kunya ku muntu n'icyaha cy'intambara. Kugeza ubu nta kirahamye neza ku bitero Kanyuka yavuze ko byabaye saa 8:43 z'igicuku i Rubaye. Urebye yavuze nyuma y'amasaha arengaho 2 bibaye ari nabyo bitero byahitanye Ngoma wari ugeze ku ipeti rya Lt.Col muri umutwe w'inyeshyamba. Gusa niba ari ibyo bitero yaguyemo ibi byerekana ko cyabari igitero cyakorewe ubushishozi n'amakuru. Drone z'intambara zikoresha kamera yereka abazikoresha bari muri kilometero zishobora no kuba mu magana aho zigeze mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'ukwezi Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 yashwanyaguje ikigo cyo ku butaka cy'indege cya Kisangani cyateguraga indege za drone zarasaga mu bice bigenzurwa M23. Kohuneye nanga ukuriye M23 kuri icyo gitero M23 yigambye we yongeye ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi ko izo drone uzajya zirasirwaho zituruka. Ariko ibitero bya drone za FARDC ntabwo byahagaze nyuma y'ibindi bikomeye byakomeje kuvuga mu duce twa Minembwe n'inkengero zaho muri Kivu Amajyepfo no mu bice bimwe bya Warikare, Masisi na Rucuru aho ni muri Kivu Amajyaruguru. Kubasha kumenya neza umuvugizi w'umutwe wa gisirikare herereye birashoboka ko atari wenyine no kwashakisha drone
nanone ntuhushe bisaba amakuru ahagije n'ubuhanga mu gukoresha izi ndege nto cyane zikorerwa hino mu Bushinwa ndetse na Turukiya zikoreshwa cyane mu ntambara zo muri ibi bihe. Kuba Willy Ngoma yishwe n'igitero cya drone gishobora kuba cyanakomerekeje cyangwa se kigahitana n'abandi bari kumwe nawe ni ijubukana bw'izi ndege muri iyi ntambara. Mu gihe inkuru y'urupfu rw'irimo kuvugwa hose kuko ari we uzwi cyane, birashoboka ko benshi badafite n'amazina azwi barimo guhitanwa n'izi ndege, baba abasivile cyangwa se abasirikare. Ibitero by'izi ndege bimaze ukwezi gushize n'uko bivugwa cyane bigaragaza imbaraga igisirikare cya FARDC cyakize mu ntambara yo mu kirere. Ibitero by'indege za drone birimo kuva mu gihe FARDC no mu mpera z'icyumweru gishize yashinje umutwe w'M23 ivuga ko ifashwa n'ingabo z'u Rwanda ko ari utera ibindiro bya FARDC, mu gihe impande zombi zikomeza gushinjanya gutangira ibitero no kurenga ku gahenge kumvikanyweho inshuro zirenze mu myaka 2 ishize. Urupfu rwa Willy Ngoma rurongera gutuma ihuriro ry'amaherezo y'iyi ntambara rirushaho gukomera. Kwikuri Willy Ngoma yarindi ubusanzwe yarazi nk'umuntu unenga cyane politiki ya perezida yakunze no kumvikanisha ko yarazi kuko yabaye muri UDPS mu ishyaka. Oni yafatiye Ngoma ibihano muri 2023 ivuga ko akomeje kugira mu byaha by'ubugome bikorwa n'M23 birimo bwicanyi, gushimuta abantu, gusahura, kwinjiza abana mu gisirikare, ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Oni yamushinjaga kandi guhishingira no gutangaza ibyaha n'ibitero M23 ikora mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mu gusubiza ku bintu n'ibirego bya Loni, Ngoma yabwiye BBC ati ibyo ntacyo bitureyeho, turi igisirikare cya rubanda, turwanira ko abanyekongo babaho neza. Amasoko atandukanye avuga ko Ngoma yavukiye mu byaruguru y'u Rwanda ariko afite inkomoko mu ntara ya Kongo Centrale, ari naho yize amashuri y'ibanze akanakurira ahitwa Mbanza Ngungu, agace karimo kilometero zirenga 150 mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa. Amasoko atandukanye kandi arimo na Loni agaragaza kandi ko ari mu kiro cy'imyaka irenga gato 50. Ubuzima bwite ntabwo akunda kuvugaho, ariko bamwe muzi neza bavuga ko afite abana 4. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama umwaka ushize, Ngoma yabonetse mu mashusho y'abacanshuro b'abazungu bafashwe n'M23 arimo kubihaniza, ubundi bamuca imbere ku murongo wihuta babwira ngo kwikuri cyangwa se vuba mbere yuko bacanshuro basubira mu bihugu byabo icyo gihe baciye mu Rwanda. Kwikuri yongeye kugaruka mu yandi mashusho mu mpera za Werurwe ishize. Ngoma yabonetse arimo kuramukanya no gutebya n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baraje muri iyi ntambara mu ngabo za SADC bari bamaze igihe bagotewe ku kigo n'indege cya Goma mbere yuko basubira mu gihugu cyabo. Uyu munyamakuru arakomeza ati ku munsi Willy Ngoma yambwiye ko rwanira ko Kongo iba nziza kurushaho. Navuganye kandi n'umuvugizi w'ingabo za Leta Jean Major Sylvain Kenge ngo atubwire icyo gihe ku byavugwa n'M23, ambwira ko amaherezo bagomba kwisubiza M23 yafashe no gusubiza ubutegetsi bwa leta. Nubwo bimeze gutya ariko ntambara ikomeye muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa mbere yongeye gutangaza ko yahagaritse intambara muri Kongo Kinshasa mu gihe imirwano y'ingabo z'igihugu z'abamenyekeye mu M23 ubu bisa naho yahinduye isura. Trump mu ijambo rye rizwi nka State of the Union yagejeje ku banyamerika yavuze ko mu gihe gitamaze atangiye kurura kiriya gihugu yashoboye guhagarika intambara 8 zo hirya no hino ku isi. Ni intambara yavuze ko zirimo Israel na Hamas, Israel na Iran, Pakistan n'Ubuhinde, y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, Thailand na Cambodia, Armenia na Azerbaijan, Misiri na Ethiopia, n'iya Serbia na Kosovo. Mu kuza ko umwaka ushize nibwo Perezida Donald Trump yayoboye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Yanafashije ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa rushinja ko y'urwo rufasha inyeshyamba za M23 mu masezerano azwi nk'amasezerano Washington. Icyakora n'ubwo amasezerano yitezweho gushyira ku ntambara Kinshasa n'umutwe M23 byitwa kushyigikiwe n'u Rwanda ku mirongo y'urugamba impande zombi ziracyarwana ndetse imirwanire asa n'iyamaze gufata indi ntera. Ku wa mbere ku itariki ya 24 umuvugizi w'igisirikare cya M23 Lt.Col Willy Ngoma yaguye mu gitero cya drone cyagabwe mu gace ka Rubaya, ndetse ingabo za Kongo Kinshasa zigambye urupfu rwe binyuze mu itangazo ryakizwe ku rubuga rwazo rwa X mbere yo kurisiba nyuma y'umwanya muto nyuma y'urupfu rwa Willy Ngoma wishwe mu masaha y'urukerera. Biciye muri Lawrence Kanyuka usanzwe n'umuvugizi wayo yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bitero by'ubunyamaswa kandi bigambiriye mu turere dutuyemo n'abantu benshi twa Kitendebwa, Kashihe na Kiduveri muri teritwari ya Karehe. Ingabo za Kongo kandi zimaze iminsi zishinjwa ubwo bitero bikomeye mu gice cy'imisozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga zifatanije n'abari mu ngabo z'u Burundi, iza Tanzania, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro b'abazungu. Kugeza ubu n'ubwo ubuyobozi bwa M23 butaragira icyo buvuga ku rupfu rwa Lt.Col Ngoma ndetse n'ikigomba gukurikira. Abakurikirana hafi intambara muri Burasirazuba bwa Kongo bavuze ko mu rupfu rw'uriya musirikare hashobora kuba imirwano yeruye ku rwego rwo kumuhorera. Usibye kuri ingabo za leta zikomeje gukaza ibitero bya drone kuri M23, amakuru avuga ko zanamaze kwitabaza ngo yamaze kureza mu Burasirazuba bwa Kongo ingabo ndetse n'indege z'intambara. Naranganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banzwe ntambara ishyushye mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Abadepite barimo n'Batimaho nabo binjiye mu guhatanira intebe ya perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda, umwanya ishyaka NRM ryari risanganwe. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko bwana mu
kugaragaza ubushake bwo kuba perezida w'inteko ishinga amategeko nagaragaje ko afite impinduka kandi nziza washaka ko inteko kugira imitwe ibiri ni ukuvuga ko ashaka kuba n'umutwe wa sena muri Uganda. Uyu mugabo usanzwe ari minisitiri w'ubucamanza n'itegeko nshinga ukomoka mu ishyaka Democratic Party yasabye abadepite kudatakaza ubutunzi bwabo bamwamamaza kuko ibigwa afite ngo byivugira kandi ko ubushobozi bwo kubura inteko ishinga amategeko bufite. Bwana Robert Mao avuga ko igihe yatorerwa uyu mwanya habaho urwego rwa sena muri iki gihugu rukajya rureberera intara nibura buri ntara ikagira abasenateri babiri ubwo ko igihugu gifite 13 baba ari 32. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Mao yatanze urugero rwa Amerika w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ushobora kweguza perezida sena ikabisuzuma niba byaciye mu nzira za demokarasi basanga ari bitujujwe neza bigahita biteshwa agaciro. Abashaka kwibura inteko ishinga amategeko muri Uganda uretse n'itama ngo usanzwe kuri uyu mwanya na Thomas Tayebwa umwungirije baravuga ko batishimiye kuri urwego rurwanya ruswa ngo bigaragara ko isa n'ihabwa ifumbire. Ishyaka inde riherutse kwemeza n'itama ngo nkuzaba umukandida kuri uyu mwanya na Thomas Tayebwa nkuzamwungiriza nk'uko bari basanzwe bakorana, ariko byarakaje bamwe mu rubyiruko rwo mu ishyaka rwavuze ko umwanya nk'uyu nguyu ugena hazaza h'igihugu abantu baba badakwiye guhabwa imyanya gutyo gusa nta guhatana, kandi rwanagaragaje ko kuba mu ishyaka NRM bitavuze ko ushoboye rusaba ko n'abarwanya ubutegetsi bajya bahabwa amahirwe yo kuyobora kuko igihugu gikeneye gutera imbere waba ari ku ruhembe ari wese. Undi wagaragaje gushaka kuyobora abadepite 539 ba Uganda ni Depite Arioni Adiria nawe uvuga ko azanye amarere yo kurwanya ruswa kandi ngo ari ijwi rivugira mu butayu abantu badakwiye kwirengagiza ari amahirwe mbese y'imboneka rimwe bagize. Adiria yanenze inteko nkuru y'ishyaka NRM ko baremeje nta matora yabayeho Thomas Tayebwa ku mukandida wa vice perezida, agaragaza ko ari amayeri yo gushyiraho imbibe ku muntu wese ushaka kuzamuka gukorera igihugu mu bushorishori bw'inteko ishinga amategeko. Ubu iyi myanya ibiri yose bw'inteko ishinga amategeko ya Uganda iri guhatanirwa n'abantu 4 ariko amahirwe menshi ari kwemejwe n'inteko nkuru y'ishyaka ibirimo na perezida Museveni, kandi ko abantu bose batorwa na bagenzi babo badepite bigaragara ko bidahindutse n'itamonga na Thomas Tayebwa bahundagazwaho amajwi na bagenzi babo mu ishyaka NRM bagaha igikundi wese bashaka intebe ukurikije ubwiganze bwabo mu nteko ishinga amategeko. Naho umunyapolitiki Robert Center mu cyaguranye Alias Bobo n'utavuga n'ubutegetsi bwa Museveni ntakozwe byo kumvikana nabwo kugira ngo uve mu bwihisho maze mu gihe kirenga ukwezi. Uyu munyapolitiki wamenyekanye nka Bobo ari mu bwihisho kuva tariki ya 15 Mutarama uyu mwaka bwo muri Uganda yari yamaze kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Bobo ntiyemera imigendekere y'amatora n'insinzi ya perezida Yoweri Kaguta Museveni avuga ko inzego z'umutekano ziri kumushakisha kugira ngo zimugire nabi bityo ko ariyo mpamvu akiri mu bwihisho. Mu kiganiro yageneye televiziyo ya Channel 4 yo mu Bwongereza Bobo yatangaje ko azava mu bwihisho mu gihe azabona ko ari ngombwa kugira ngo leta imukorere icyo ishaka. Umunyamakuru ati abantu bari kuvuga ko utahora mu bwihisho iki ni igihe cyo kuganira na Museveni yewe n'umuhungu we Jeanne Muzikeni rwo buyoboye ingabo. Ibyo yabivuga wiki Bobo yavuze ko abaganira n'abafite ubwisanzure asobanura ko bitashoboka kuko bisa naho akanagiwe ku ijosi. Ati ntiwaganira n'umuntu ugukandagiye ku ijosi ngo uvuge uti noneho reka tuganire. Abantu bisanzuye nibo baganira, ibyo niyo byaba ari ibiganiro bisobanutse. Komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko perezida Museveni yatsinze amatora ya perezida ku majwi 71%. Bobo mugwa mu ntege n'amajwi 24%. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika maze ko abaturage mu ntara butanyerera bifatiye mu gahanga ubutegetsi bwabo bwabujije gusarura avoka bahinze zo mu bwoko bwa ruhere, shokete ndetse na fuwerete mbere y'ukwezi kwa gatatu y'umwaka. Baravuga ko ari ukubabuza uburenganzira ku mutungo wabo. Ikinyamakuru Iwacu cyanditse ko abaturage basaba leta kwikwiye kuba ihana abaturage wenda basarura avoka ziteze neza ariko nibuza abandi bafite izeze kwishakira agafaranga. Buramatari w'intara butanyerera Bwana Victor Segasago mu itangazo yatangaje ku itariki ya 12 ku kwezi kwa kabiri avuga ko kubuza abaturage gusarura amavoka ateze hagamijwe kurinda umutungo w'ingo n'ubukungu bw'igihugu kuko kuzica ziteze neza zigira ingaruka ku musaruro n'ibyo zari kuzinjiza. Abaturage muri komini Kayanza bavuze ko Buramatari agomba gukuraho riratangaza ko umuntu afite uburenganzira busesuye ku mutungo we kandi ko avoka wayiceze cyangwa se iteze ntacyo bibangamira umusaruro wayo kuko n'ubundi yera ari imwe zitaba ebyiri ku nkondo imwe avoka. Hari umuturage uvuze ko atavuga amazina yavuze ko afite ibiti 3 bya avoka byose byeze kuri yo ngo kimwe cyari kuzaya gicibwaho iz'abantu birira agahona bere wabo bijumbura ibindi birakabigurisha none ritangazo rikize mu mazi umushinga we ngo azitera nta wamuhaye inama yuko azazisarura. Intara butanyerera ivuga ko ushaka gusarura avoka agomba gusaba uruhushya inzego zibishinzwe ariko abaturage bagasanga ari umuvuno mushya wa ruswa kuko no gutanga inyongera musaruro nta muki bamo zihabwa batanze akantu. Abo baturage bavuze ko batanumva ukuntu leta izaramanariza mu gusarura imbuto bihingiye ku giti cyabo bagasanga ari akarengane mu kandi. Umuturage wo muri Bujumbura ukomoka muri Makamba we yavuze ko amananiza atashaka ku mutungo we ngo nibagumya kumutiye kuko asarura avoka ku biti bye yihingiye azabitema kuko atumva ko umuntu aza kumuha amabwiriza yo gusarura ibyo yihingiye. Uyu mugabo yavuze ko ubushize umugore yamwohereje agafuka kavoka zo kwirira abapolisi baragafata biba ngombwa ko umushoferi atanga rusongo ugahite agasanga ari amayeri yo kwaka ruswa abategetsi bazanye we ngo atazayemera azabitema bakabicana. Uyu mugabo aganira n'ikinyamakuru Iwacu yavuze ko niba leta ishaka ko avoka zijyanwa mu mahanga zikazana amadovize batabyanze ariko bakwiye kureba imvune umuturage aba yagize zigahabwa agaciro ntibaruhe bahinga ngo hunguke abandi bantu. Hari abaturage bavuze ko niba leta y'Uburundi ishaka guca icyitwa umurwazo mu Kirundi
aho ufite igihingwa ahabwa amafaranga kikiri mu murima kitarera nabyo ngo atari byo kuko guhaye umurwazi kugoboka kuko ubusanzwe ukenuza icyo ufite. Umwe mu bagore ufite umugabo wagiye gushaka amafaranga muri Tanzania yavuze ko ritangazo ribangamye kuko ari abantu bari barahawe amafaranga n'abacuruzi nabo bakabaha ibiti by'avoka, nayo ngo yari yarafashe amafaranga y'umucuruzi ubwo yararwaje umwana, uwo ngo ntazo wari wamuhaye umurwazo niba azemera gusaba avoka ku matariki leta ishaka. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Tanzania abanyamakuru bakoze ba muri no barandika manitswe akanama karoni gashinzwe kurwanya ifungwa rinyuranyije n'amategeko kasabye ubutegetsi bwa Tanzania gufungura umunyapolitike Tundu Lissu kuko afunzwe mu buryo bwa munyumvishirize kandi binyuranye n'amategeko mpuzamahanga. Bwana Tundu Lissu asanzwe ari perezida w'ishyaka Chadema ritavuga n'ubutegetsi bwa perezida Samia Suluhu Hassan yafunzwe mbere gato y'amatora yimitse Samia mu mwaka ushize. Abasenguzi bavuze ko hari yagambiriye ko atiyamamaza mu matora ya perezida. Ako kanama kasabye leta ya Tanzania gufungura umunyapolitike uvuga ko aregwa ibyaha bihimbano kandi kasabye ko ntabwo nicyo ku gihe kijya kugera ku mwaka maze afungiwe akamama. Ikinyamakuru The Chanzo kibuza ko mbere y'ifungwa rya Bwana Tundu Lissu yari yatangije ubukangurambaga bwasabaga abanyatanzania kutitabira amatora niba hatabaye impinduka mu mategeko agenga amatora mu gihugu. Ibi gihugu cyabigendewe kimurega kwangisha abaturage ubutegetsi ndetse no kugumura abaturage udasize n'ubugambanyi ku gihugu. Mu rubanza rwe rutaratangira mu mizi avuga ko aregwa ibyaha bihimbano ndetse n'abatangabuhamya bamushinja avuga ko bishyurwa bakavuga ibyo batazi. Ako kanama kaboni kagaragaje ko Bwana Tundu Lissu afunzwe nta rubanza rumufunga ndetse ko nta cyaha kigaragara yakabaye afungirwa gasaba ko afungurwa agahabwa n'indishyi. Ako kanama kasabye leta ya Tanzania ku mezi 6 iba yakarijeho uko yakemuye iki kibazo cy'umunyapolitike Tundu Lissu itabwa muri yombi ryari ryamaganwe n'amahanga kuva ryamenyekana umwaka ushize mu kwezi kwa 4. Hanyuma ari ku kigo gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Tanzania cyatangaje ko imirambo y'abantu ikurwa mu mahanga ikinjizwa muri iki gihugu izajya ibanza gusakwa nyuma yo kubona ko ikoreshwa mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kubona ko hirya no hino ku isi abacuruzi b'ibiyobyabwenge badukanye amayeri yo gufata imirambo y'abantu bakayikuramo inyama zo mu nda n'ubwonko ubundi bagashyiramo ibiyobyabwenge. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Tanzania Lt.Col yavuze ko izi ngamba zashyizwe nyuma yo kubona ko ari benshi bakomeje kubibuka ayo mayeri. Ati gukoresha imirambo nk'uburyo bwo gutwara ibiyobyabwenge ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa. Twafashe ingamba zigamije gukumira ko byongera kuba. Mu myaka 2 inzego zishinzwe umutekano muri Tanzania zafashe umurambo wari ukuye muri Afurika y'Epfo wapakiwemo ibiyobyabwenge wafatiwe ku kigo cy'indege cyitiriwe Julius Nyerere uretse isakari rishobora gukorwa n'abantu. Ibibuga by'indege byo muri Tanzania byashyizwemo ikoranabuhanga rishobora kwifashishwa mu kureba imbere mu mirambo igihe bigaragaye ko ishobora kuba yabazwe.